Amrialong Assam Chief Minister Institutional Plantation Program jame kedengkon. Gypsum terang aning ke hangalo soaphan kache theklong le darajok ame krilidum. Kang hua mobile apen kang hua bang photum phan kene ponlo. Towar ke patang pipe darajok rongni aradatum aning kipu. Pai ni pai trok ani nijangkar bianglong Amrialong Chief Minister Institutional Plantation Program jame kedengkon. Jasemet umpanai afforestation range satumpian cepatir piponsi thengpi aklim ke pedopon. Labang swasaya mo lage Assam ACM Dr. Himanta Biswa Sharma akemang mate amang kaheman asai. Lasi labang so amang mun ke papleng pon dia phamsi sorkar sai khiatum anta cerap cetodunlo. Labang so ja mekalong IM di uping maslai pen cenglo gotum ta cetongdun. Mealong jasemet thengpi thengprang aphan kanghonang jilapen kepangjok nang jia puthak sitame kacethan kachimum pedopon. Bothar lang sopen khorseng peron report Malong News. Panai afforestation range long thengpi ke program bangke Assam Chief Minister Honorable Dr. Himanta Biswa Sharma Dream Institutional Plantation Program lai department tin met thang institution long businesses long tree plantation program ke enangi program lang ini daga afforestation range office long itu pechun lo lage mass campaign for the public people for protection of environment tree to protect the trees and wildlife and also lahai yani ini penangan varieties dulu ke lagi ake kedu tengpi jamun jolpai amla lahai ke mane si keju hormu mane sangat pram dia pada lo lahai dah itu mane cuma hawan ke tupik sedap lahai dah itu protection preservation apa man ke itu kecil ini mane itu tupik nasi lahai dah itu si through program ke mane campaign program lah awareness program ke itu mane rata tumang no mane ekjun nangi papet pon nangi expansion pon nangi lahai program pen si pini ladak la program ke ekjun dan in future long kon a project some plantation project nangi lage nang lihin pen kali nang li as a local EM local MEC nang lihin pen kon si step and ponji lage tum already chenget lo ningkan ke pli aprang pen da lag amri ke mane first ke tum priority pi ke ala nahor si mane tum ke di apa man ilo step and lo tuning prai ala umsoi area ke mane almost 10,000 tum mane etang lorong tinda asam lahai mane thelo de lai si mane scenery dalang bisen po ene dala ke tum tourism apa man dai tum la isi dream dulu lahai nahor le mane thelo de lage mane sia scenery dalang misen po aru hala nahor long isi mane quality do itu dinong atenge hala eri flowers ben hala fruit hai lada demand do people hala perfume hala eri company atum lage ponni Theglong ledet gypsum terang agar pren aphan che theglong ledet lasi gypsum terang amekri lidung nang dokoglo gypsum terang aning ke hang alu soamen lake anjuling tipi latumang bong ningkan troglo aning ka chehang tangte non konalo anjuling tipi ke dam joike lasi gypsum terang agar pren kang bo alam non ang ton alam nang than ikpo gypsum terang ke sangsi hidi no pak terang arong ariso alang pen anjuling tipi ang bong aning ka chehang ningkan trok soselo Pupua hemang bong tak cedam cewang pamilo latum ang bong adamasar ingthur thelang puchat bon tak chua cheklo jakhong po ni phai thong kebrai siar ni pen men theglong lederlo hun ta lopik lo bon tak lele irigian ke ri lo bon tak long le
Anjuling tipiarong ke manja sarmen hanserong au korjang. Ciribom ta longlesi saijok jepen gypsum terang therangkiamei phaderlo. Therangkiamei ki phahut amekri jangring ti madule theglong sita alang aning kedok au supia phan ke pachini ja phan si chuning ripon. Gypsum terang aning ke hang au supi anjuling tipia phan theglong bang aling sita 7896040234 along birta ki pijia phan si chuning ripon. Hajalang sopen Rajib Tonong pi report Malor News. Ini nil kisung apotha ke lapulo nilimen ke gypsum terang lapen nilirong ke bale pothar lapen doni gido ke napak terang rong sido sialam na potha bangke lapulo je nili hemsor pulo cimano alangli anjudi itipi alangli panik ani cing kier yang bong pen mane ning cing sam mane sim sap mane la son pu ning je hang sidok mane la ini piris tami litum sepacoy mana lang kan menang pilo lang nigang sampen la penili tami pilo apiri ke lahai henlo ajam berong aleng coy lahai pini nang pi ulu don anak porang pong pen alang nang utekang buk penita simatamino tangte nangli hin ben tala puson sim sapu ki pi pajir dun ason ang thek chi theklong doma dulu aklang nili kipi bangke pilo sileng istrenar paisa pinil hai mang pilo hai tamilan laan hormu ya pi bangke pe mendang ke paisa se kipi kiong dorde phophe chirap chiri long lobo lo harus sore dah kabang lang dah tangan lo nang juga ada kita lepas sampai tang di daga kita lihat sampai ni kan drop ben an kacingki ni pan setame pi binang pilo ma aso pan setame pi ni sensara sang cipi lo lang tung cipi cipaje ha masih ahok lo boh kuyar he ni tum teh dak bang lo nang humri lo aso setame hadak dam lo masih ahok pan lo boh kuyar sing tung tin lo mathan masih non ni kan drop kecok ben an bangke aso pi kecok ho ne bang long tang dong cuy ro ne mante ka sona ne sepo kan stame receipt sedela ma ahiam ne dam sita humri dam sita apia posta hisap en edela sona jo masih cijen ne sepo kan stame cijen sodok ason sitelo mante ne api bang stame ini hamdo ason ma citira cijen so son sikidela aprang kan stame lang kidokit lang stame nang theglong lo mante ase Cicong tuh nang nekar bihian ke kuyala, ni tumbang setame lang pas setame risip kami, maham ni cidam cijilang pas setame cidam tu kami, bulaan kematha kini je, nasi, tapi seta teglong setame lah sesuatu apa, ni tu mapan tak teglong. Ini driver humbar ni lo ni dikidam he, humbar ni adap hodak, pali dam lo ong tumbang. Atau orang tunggu nang dulu he, lain ni dah dulu nihanar julo, ayam memberi nihanar julo, anjuli ke kosan lo, jalan he. Malah ini dah, jatuh nak kan deh, bawa jatuh sini ni ki, jalan mana transfer ponu edet be he. Sila so lang patak bang long tong ke dun jui lo ne, mana kang botong kang bocok lo ne, lasi pun korta switch off lasi kambur kang bocok me lasi thelong lok bangaling stame nili panang tha ikha kota me phun kota lili lasi alang kang butang kang bocok me bang dong long to ke don jui ne tame ni chithang chini ni tabang so lam ke lasi non nili pan na hawle do na hawle alang na hawle do na hawle dam stame ne han lam thei si ching ki lang sante ambuk dang long dun elo stame ne ching ki lang sante ma kang butang kang bocok me thang chini ni lasi teglong bang aling setame lenili phone number ng pipo laso la so kuna sige doma na sige thakma la nili contact number long nang kori tha Keram tangar ni mobile kang bode rajok Bokajan police station along Lamhoi PC case number 64/2022 U/S 457/380 IPC teng pabon porlo
Pulis ahin pen labang so kang bodera mobile IEMI amek pen bogajan angkang prek jama di malong khotkhati la pen Dimapur malom retarlib lo nini ne do retarlib pen kado kabe thongke brai sine do mobile la pen DSLR camera silong kon lo laswalong bang trokotoma phan nepon long lo amen lake Bablu Das ata inkora nerkep apomen Kalitang Rajadas arong lake Naga Cemetery West PS Dimapur Nagaland aduntu ito achumi arta thongke brahini apomen Sri Inesa achumi arong borlengri khatkhati permanent address Natun Basti West PS Dimapur Nagaland aduntu Chandan Kumar Sa arta inkora proxy apomen Sri Sajani Sa arong borlengri khatkhati aduntu Maina Konwar arta inkora proxy apomen Kalitang Lalit Konwar arong Kalibari Dikopuria Namghor PS Sipsagor Sadar aduntu Sofikul Ali Babu Ali Kania arta inkora trok apomen Kalitang Raju Ali PS Timuluguri Sipsagor Lapen Aksai Kamar Dum arta inkora proxy apomen Sri Prohalad Dum address Mariani Koloni PS Mariani Jorhat labang suka kuru kasai SPI hin pensi langpono lapen SDPO Bogajan hin pensi jalin pono alang lilong kacerap dun Inspektor Maubik Brahma OC Bogajan PS SI Rapsajani Amir I/O of the case SIP Santana Burwa Bogajan PS staff PSO of SDPO Bogajan lapen APRG staff labang suka kuru kasai kepachunalong Dimapur Crime Branch hin pen tami kacerap dun hedung do lapen labang suka kuru kasai non puta ington telang lapen puthot ingkoi so se kang bom mobile ripon thubom lang pusi pachinipon hanjang la sopen Rajib Chandrong pi report Malong News Dhonsiri hawar ke parlo apardik rong anathu kedo bim ingti lapen ba chokrong phararong rong achar risobasa Chingthong asar lapen nimarli atumpen chelangsi ke klempon pabeng hoi atobar puthot ke patang serak nangji pusi sodak pen MP Horen Singh bia phan chuning ripon Pinpur dame kedam tang Karbianglo Termos Council MEC kiligaprang arkoi nifai inkor troxi arni labangso atobar kasemar ponjia phan MP Horen Singh bia hin pen silong e somponlo MNBT atowar National Highway 36 biming tiarong pen apardik rong burpon put bachok rong phararong lapen Dasarat Torma Arong Ansi Pono labangso atobar ajak keding 3.30 km do lapen AAP 2019-20 Farman pensi klempon lo dipupen Rustom Rong hang report Malong News Lada National Highway 36 to Bimiti Pachorong Pha Lasa Sarma Lasa Tuwar Dilitu Phan people sini claim itu na claim itu kupi dalam thang sana kupi set kupi lai kan lo that 36 National 36 National Highway 36 pen Dimingti Pachorong Pha Lasa Sarma a la rong thom Lasa dak bang kilometer ke thom ada Lasa Tuwar ang pelang itu kecabi sama studi ke sama dia ada ke last si na people punya itu application ke PR ni ke 2019 October second week lang sini sa alu jano amaga la sunu gram la kupila hena tipi na pidek po walam sini tung dak in kelo tat ni tok ta ni tung pan aso to bana bapling ki ide kasi alama ke pena bang po mo ciklo bang po bil long lelang pas kelang la sini tung pan kan palarbo aso po sini tung tong hong bom lu rat itu rat itu masih non tuloi ta tang di to ba masih kopi apa sih ini tuh panas tang sih jadi lah bangke ini tuh rada tuh supi alo nggak suatu warna tuh jelas di kisu tentang lok lah pengen itu semua gigi ini kan semua wanita tang itu putar tuh hantar ini tuh lah soalam lah sar tuh melong CM tuh melong akit hegi ding tuh melong paligi so alam tuh sini tuh putar tuh hantar aja tangan tuh pantanan tuh ini nang tuh panang tuh hang itu. Kesana tuh baik lo, itu raten tanah tuh pan cordom lo, mingarong lo. Nasi suatu war bang ke, akhai non la council cari bom,
akhai CM tulang lo ha akhai phanta napatang pi son te pinili ta pinili kono pengkati jaglor ba ke MP alang li ke council lo EM in charge PWD in charge tu alang li situ lakin dili dulu dili na pa plan pi back puso tu war ke pini alang li foundation ka lah lo kang tu foundation ka alang si kang tu lo pending lo kang tu ke 27 January 2022 nari aso bang lo alang li si dona tu la kenal tu nale ning biri nili na klem pibek po na patang pibek po nang ge nili chulo pa ta mo ge iglun po so to wa ge nili chulo teng po ansi alang li tikang da radang lu sini tunggu chong hong bom lo da pinya pe ge kan pi pho le tang ji sini le tung ba ge su alo la si rat hoi pe nili tung ni ri mo ni ri council tik ting anga so to wa ni ka play be ta te nili ni rong party to si nili penili mana bangke masing kamsa public hoya sedikit ya aisa tu bandana pata kita cini budaya lah saya kini tukar johong lokta apa itu nono ke ciplo kalau akam cing par der bobo meja pina param ta cuma bol kali aku tu lo pun meja pina ke aku laki ini banyak ditambah lah kalau pola rapi terus cek bayi dah saya dah mana kini ngona usi sama cipanding lah saya cipanding bom ta mage cipanding ta par lo masing ta rapi lah si cewak solo kalau ya ta meja orang perpi lah pujuk cewak solo artisik national highway pen bimarong pen bacorong pararong lape hadak dosrot nepali kilometer thomra achitim andak kedua tuar alangli akhai oren sing be apen alangli prodik dipusa alangling tum arpu kaciklem di pu ladak my meeting ta bang bek lo lasini litum ke alang litum bhansi chong hong prong lo boy fisita non bange aningkanta ko anlone ke partuta aningkanta ke jutupo MP skip ke jutupo lasini litum ke non MEC election husita dagnil tumarong kom se kom 100 above election voter list ke dua arhong khado niltum la BJP bhansi chijok edlo MEC ta long edlo MP husita nil tungge la horem sing be afan sin nil tungge PR lo jok lo pahai lo alang litum phan la sinon nil tum dadak biming terong pacorong pharong ke 1952 penarong lang ave tuar ave ring ave la si alang litum aning ke me pen aning kang sampen Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.